Tribunal Constitucional Pleno chunka tawa audiencia pública virtual pim Botanankupaq sahikusqa hanchis chunka kimsayuq constitucional hatipaykunata. Kaykunam hamusqa achka llaqtakunamanta Perú suyunchik ukumanta riki. Kay expediente 04230-2016-PC/TC Yupaywan demanda de proceso de cumplimiento nisqa hatipay hallarikusqa imaynampi Marco Antonio Lovera Chauca churaykuptin kay Ministerio de Educación Contrampi. Colegiadum Botanankupaq sahikusqa tawachunka iskayniyuq amparo hatipaykunata, kimsa chunka habeas corpus hatipaykunata, kinallataq huk cumplimiento hatipayta kaykunam hamusqa Ancash, Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Tacna, hinallataq Tumbes, Sulca, Suyukunamanta.